nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva okhuleka udokotela uMhlongo bathi babakazi into ziyenzeka umzukulu wamakhehla amabili sigogo kwamamzongwane nomakhulu ayidlanzana ngilapho kuleyo ndawo nahlezi mangiza kunina ngihlezi nginiphathele indaba ezinehlonze nendlela nezindaba ezimangalisayo nezindaba ezimnandi ngiqonda ukuthi namhlanje losihlanu oluhle nje olucwathile khona abantu abadla kahle abadla inyama abanye banama-plan amabhizinisi abanye banama-plan ezinto ezahlukahlukene abanye banama-meeting kodwa kukhona umuntu ohlele ekhaya ongazi nanokuthi uzothatha ahlanganise nani ngiqonda ukuthi ngize kuyena-ke lo emeetingini kulungile akahambe aye emeetingini yakhe lo yodla inyama kulungile akahambe mina ngize kulo muntu othi mina ngazi ngizothatha ngibekeni angazi ngizohlanganisa kunjani lo mholo wokugcina njengoba ngixoshiwe emsebenzini angazi ukuthi ngosonto elizayo noma ngenyanga zayo ngizobe ngidlala ney'ngane zami mina ngize kulowo muntu wena ohluphekile wena oxakekile ngize kuwena mina ngiyayithoba phambi kobuso bakho ngithi mina ngiyimpendulo yakho konke vele sewufuna nokuyibulala umuzi wakho uphelile umndeni wakho uphelile unkosikazi wakho sekushiyile indoda yakho seyishiyile sewuzidla wena ngamazinyo mina ngiyimpendulo yakale micabango yakho le ekuthenini namanje ungathatha le namba mase uyasizakala usitshele ukuthi yini ofuna sikusize ngayo uma sesikusiza ngayo ungakhohlwa khona izigebengu la ezithatha iy'namba zami akusikwanaka ukuthi zithathe iy'namba zami ngoba zingizonda kodwa izinja zikhonkotha imoto emile kodwa zikhonkotha imoto ehambayo ngasikhathi lesisiza abantu sincoma abantu bencoma besho ukuthi hayi sasizakala khona abaphatheka kabi njalo ngenxa yokuthi ubona ikati leleziko ngiqonda ukuthi wena-ke enza sure ukuthi awufaki imali ey'tolo kwi-akhawunti yakamhlongo awufaki imali ungabonananga nami enza sure ukuthi uyaconfirm ukuthi mina kuphela ngoba khona abafowethu sebeqalile manje badla iy'namali zabantu ngegama lami wena thatha le namba e-right okuyiyona yona ngoba lezi ezindala ezithi 07811 sezashintshwa bayithatha abasile nalethi 083406 bayithatha abasile kodwa wena thatha le namba le kuyizona zona ezintsha ozokwazi ukuthola uDr Mhlongo lalela angisikhulumi iswazi mina ngikhuluma isiZulu nje phaqa angisikhulumi iswazi angazi ngibe waseswazini mina kodwa lo muntu othatha iy'namba zabantu ukhuluma iswazi lalela before confirm ukuthi uyena uDr Mhlongo enza sure phela ukuthi uyalilalela nezwi uyalilalela nokukhuluma kwami ukuthi ngikhuluma kanjani nazi inamba izona lezi la screenini ngiqonda ukuthi wena uhlupheka wena xakekile sozohlupheka ngenxa yokuthi kwazi wena kodwa ungakhohlwa uzobe unesono uma ukuthi ukwazile wakubona le video waqhubeka wadlala ngey'ngane wahluphekisa iy'ngane zakho ngenxa yokuthi phela lento esiphilayo thina sithathisela bonke abantu lalela abukho ubungozi kuphela siphakamise ngomuntu wakini ongasekho idlozi ngabe ugogo ngabe u-anti ngabe umalume ngabe intoni imisebenzi yethu iqala kwi-7,500 leyo yokuphakamisa sinebhodlela bathi izinto zenzeka elilekelelayo kakhulu usuba nalokhu phela kwewashi okwaziwayo kwaMhlongo ukuthi ku-30,000 rand kodwa ngomhla ka 13 14 15 16 ngoDisemba kuzobe kukhona ispecial only 15,000 leli washi kuthiwela 30,000 only 5,000 lokho kuthiwa kwa-7,500 wena akwazi ubuhlungu besicathulo sakho thatha le namba mase uyabhukha kuyona uconfirme phela ukuthi uyena noDr Mhlongo lo mase uyafona ungagcini nje inamba kuphela ngoba uzothi uyabona sebephinde bayithatha ngoba balwa nempumelelo yabantu abafuna abantu baphumelele ngiqonda ukuthi wena ubuhlungu ubuhlungu besicathulo wena waziyo ukuthi ufunani umzukulu wamakhehla amabili lo sikokoko umfaka amamzungwane namakholo ayidlanzana siyakholelwa-ke kubantu abakhona balele nabantu abangasekho ukuthi bayakwazi ukwenza izinto zenzeka ayona imkhomba kuzona iy'nyoka kubona umantindana kuyona otikoloshe kuphela siphakamisa ngomuntu wakini ongasekho oyidlozi ubani ongazi ukuthi abantu abadala bakhona ubani ongazi ukuthi abantu abalele bazenza imanga ubani ongazi ukuthi abantu abangasekho bayakwazi ukuphendula umuntu oxakekile aphinde acebe nazi iy'namba zithathe la mntaka baba ngoDisemba kodwa khona ispecial wena owaziyo ukuthi ubuhlungu besicathulo kanjani kuyenzeka abanye bathi bahola u-2,000 rand ungakwazi ukuthatha kancane kancane lokufaka udiphozitha kuMhlongo kube ukuthi wena ngoDisemba sowufika sowuzothatha into yakho yokuphila nje garanta ukuthi at least noma ungahlupheka unyanga wonke kodwa ngoJanuwari mase kubuyela ingane esikoleni iba nento ephathekayo phela iba nento ozokwazi nawe ukuthi uma uyithinta noma uyibamba iphinde ibambeke kuphinde kube right kube kuhle le undlu ohlala kuyona ebhobokile lo thayilo ohlala kuyona akusikona ukuthi kufanele uzohlale kuze kuyobhubha umhlaba usengakwazi nawe ukushintsha impilo mase ushintshele iy'ngane zakho ushintshele nabantu bakena abangasekho khona abantu abashonelwe abazali abakwazi ngisho ukubakhumbula manje abakwazi ngisho ukubangibulela amatshe ngenxa yehlupheko wena uhlupheka kwakho wena okuthandayo ngoba sesishilo thina sathi siyakwazi ukwenza izinto zenzeka siyakwazi ukushintsha impilo ekade uyiphile embi siyiphendule ibe yinhle nayi inamba sithathe angizili ukuzokuncenga kodwa ngizokutshela ukuthi kulesi sihlalo sokuhlupheka ohleli kusona usengakwazi ukukusukumisa angizili ukuzokuncenga ngibhizi kakhulu nami zingixakile iy'guli bangixakile abantu abasetshenzwayo la yikhaka Mhlongo kodwa ngizele wena ukuthi nawe iy'ngane zakho ngelanga ngezike yijabule zidla ama-Kellogg's zidla iy'nyama zikwazi ukurosta kuze uDisemba nje awazi nanokuthi uhlanganisele abanye abantu bayolanda iy'tokfela abanye abantu bayothatha iy'mali zabe kade beyivalelile wena wazi nokuthi uthathani bye bye wena wazi ubuhlungu besicathulo sakho nayi inamba fona lapha.